Officer in charge ng Tapur Veterinary Dispensary, mantang sing blay karweterik ne benai baar ada prosau dengan wan made su blay dengan wan phai dok khasen asal kro te ke siau si pala dega namar hapor gaya lenti kine ki BSF ki banga ju ya tre lang man kapor dodon keno kes ngewan man kapor sa kem jong ki meki lai ngaman kapor te hangta ki le tokit janga kita kita kata kumbang ada karbang lah, tengah kata kapor, jenis nyausi kumpuli ki, haba ia bangla, bawan sini mang kapor, sini sa po yujongi, po rijongi, po India, beli film ju keren ju tekit, ya ki masiru ki don hang nekmat, ngai baki don, te beli film ya kiam ya kine. Te hangta ngasdang man sondur ya ngasdang man ring video ya gitu masiru badaki ya keli hadin bagi bang ring video kikini kan san ya kamaba yang in tan be ya me sate sayu cha 0 point yang siap yap ya me kana mdon ba yu te gitu ki masiru le kem hima me nyim tra kem yang ta te hangta ngaperta mdon kini ki brio be tre hang ne ki te meki pada dema gidi plasmang khrai ki nyanut te don na we ba ya don bak phai dok kha pada ki dang ya bamja kata kapor ki osnya ki bak phai dok kha ki won ki ken thei ki arut ki ken thei ta we ta trai dukan hang ne te ta te klem yo rau king khrai te tang ta ki arut ken thei bak phai dok kha hang te ki nga ki wan ya rap badi keren ya keren hang ta ki samut ban pulut ya ka patlun jonga ka patlun jonga mut pulut lengkut ya nga ta nang ta hang ta pode yang ban pan map ya nga ta ha kejat kata ngong ban pan map hadu kejat dengan ngam la re telur jajan ye bakla dengan la ban map mo tambah hadu kejat dengan ngam la re tenang ta hang te pode kisa keni ya ka mobile tinggi yang ban ya keren kim tidak ada kipak baik pi ban lek support 0 point 0 point tan yang ban yo ban de siap ya ban kena yang atau pikan mau nem kerting jong kita ki BSF kan mau tang yo we Rejendar Kumar idan arngur we ta Rejendar Kumar wa kham yong ta we pade beli yang kan mau pe kerting atau bayang udah Rejendar Kumar mentar kidang pat hika mobile janga kedang non cha ki tidak alih sati ila karpat ban kinai mobile ki mai kila lot lagi sabti jong pi bro tu mana kitan jebor kitan rendang kitan ebek dengan harga jingting yang makin siap yang asap si indra yang asap 0 point dengan extract yang mul ban pet di kalai nak sabti ternyata gak hamlai ban pet kitan mar armor onut ki don tiki mur pen lek lu kuj pi pat hadin ta bawan ki anu kite ta ki ong ni jinjar me bemele komne yin lek leng kuj me ni hapan map hap yo hap hamu hapo kejat ya thôi When you stop us, then why you stop us? You stop us already. You say country. Speak letter. You want the country. You bring forth the topic and speak letter. Talk us. Who commit the crime? Who told him to do the things? The crime. Go ahead. We are not expecting you to do demand you. Because that one is done in Bangladesh. Bangladesh. Ready to lie? Chat
ถ่ายตามันข่าวเอว Bangladesh ke? We have the power to do that thing. nanti sweeping cap lagi lagi kalah mah. Next time we will do to like this also, no? Because Abu you Bakar think Jandai. you have problem now because you are the one who to commit the crime. Mukawa bane, magbono. Lalu nang bay. Ibu dia macam dia laki-laki dia lo tahu. May babag tiyan.